Hasta la Victoria. Hasta la Victoria. Yes. Welcome, Sasa. This is Hasta. Ona, tunaenda direct pale. Yes. Sorry. Hasta la Victoria siempre. Muri ready mwese? Abakameramani nibatonde ku murongo. Abakameramani nibatonde ku murongo. Bye nimuvenga amegera imbere gato ni fresh. Mwiyumva gutu. Nimumureke mwakora. Nimumwanduze corona. Fanye mbio msieleze. Ona weka na siri mwanze kwenda. Waambie kutwa Arajyamiswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara burya nasanze ifaranga rivuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi mu mwaka no kuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye imwe zanje zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara saba Imana izompe nzohe n'abandi bagoye mu ibarabara uyu mwaka imyango y'ubwawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka amarira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira uyu mwaka speed iriho tuseni boti nakurikira ibituma mu muryango wacu ubukina amagwara icyambere na mbere mwiriwe neza Mwiriwe. icyambere na mbere nibaza yuko twishimira Imana nutangwa no gushimira Imana cyane kandi twishimira simwe gusa nibaze ko twatangwa no gusenga biba byiza kurusha okay yasenge Imana yacu mu ijuru Imana ishobora byose Imana nyine inkomezi Imana kuba twashyitse mu bihugu sukungu twayibeza kurusha abandi sukungu twebwe twari dufite itike imodoka ishikana no kurusha abandi Imana ni kwe ubugombe bwawe Imana turashima ko wabashije kubana natwe mu bihe byose kuba duherekeje gushika impore kuba twakiriwe n'abantu twari dukumbuye kera ndazi Imana ko nabishigiye kubikora mu izina mwawe hano mu ijuru amen hanyuma igikuru icyambere na mbere ndatashi wacu ikintu cyambere na mbere ikindi nacyo ngiye gukora umuziki nk'uko nakora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6 nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rwego sadiro kuvuga ngo ngiye kwerekana icyo nize iyo nize ngiye kwerekana umuziki nibaza ko ari ibyo ibintu nabyo ndagiye cyane kuba ndabona hari abo nzi nabo ntazi ariko ibyo ntakirazimanye hanyuma kimwe na kimwe bayipanga mubona ni kompanyi y'amasabuni mu Burundi nk'uko Xbox baranyizeye kandi biratangaje nk'uko ugiye nitwa Toma nizeye icyo mbonye ariko abanyizeye batambonye Imana ibarizagire cyane ngira ngo ibibazo n'ibyo byinshi simaze bahinyisha umubiri ibibazo murakoze cyane mu ijambo banyita Landry Promoter nkorera ikinyamakuru Hitop TV nkamwe mwabaye ngaho hiyo hakurya marumva wowe bito umuvumbuzi Landry Promoter yego murakoze icyabana mbere kwanza turagoye ikaze muri cyawe cy'amavukiro Burundi bwiza ikibanzo canje ca mbere nashaka kubaza kubera ko uri umuntu twakuze twumva ndetse turazi indirimbo zawe nyinshi mwagiye murakora izina Lucifer kubera iki Lucifer gaje gute mu gihe benshi Lucifer barahirinde siguro murakoze okay merci sana
ni Lucifer. Lucifer ni Kilatini. Lux bisigura rimwe umucyo. Hanyuma fa wahetse umucyo. Satani atarahimuka yarafise umucyo. Ujya mucyo cyayibaza yuko ari uwiwe. Aribagiye kuva ku Mana. Acaravyiba amaze kuvyimba Imana amurika ku mucyo. N'icyo gihe n'umwijima. Satani nakizera atanga. Muri icyo gihe je ndizera yuko aha twese turi kizere ku bandi. Nkuko ndazi yuko mu isi Imana mu mubona mukombozi mw'ijoro agaca yimigeza. Uko biri kose arazi ko umuntu singaruka mbi. Yeah. kandi turaryohewe cyane gusura kubona hano ku butaka bw'u Burundi. Ikibazo cya mbere uraje ariko inyuma turabona ko bitubwiye sportsman bijanye na biopower ugiye kubimenyekanisha kubona ugaragara mu biteramo cyangwa hari izindi nzira ugiye gucishamwo mu kubimenyekanisha ano maguta. Hanyuma ikindi kibazo wakwitondera gufu mu cy'u Burundi urafise ko wasize umeze urafise no kusanze ugiye gukomeza ugaruka gute na cyane muri kare ya music yawe uri hano abakunzi bawe murakoze. Okay, merci sana. Kuba turi kumwe na Biopower kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu bifite inzira ni nyinshi. Ni ngaha nzikomeye. Ariko kuba ndi umuririmbyi cyumva ko umuziki ari mwiza cyane. Muri icyo gihe umuziki nicyo kiri imbere. Sabye kumenyekanisha muri industry ya music. So gucisha muri yanze Imana yampaye ari umuziki. Ko niyo yatumye na Biopower bandondera. Ni barondeye mu Karetimana. Barondeye muri Yuzi. So muri icyo gihe sinzo bikora mu mashyi nzo bikora mu kuririmba. Sana nibaza ko natishije icyo. Jidi sabye kibazo Isaac kijanye nuko yasize umuziki nuko okay. Uko na usanze ura nk'ubu nsanze abajournaliste. Muri icyo gihe sho kuya na usanze gute ariko uko na wumva uratekize. Yeah. Okay, ibibazo byanje bibiri kuri Isaac kuri Isaac TV. Ibibazo byanje bibiri ikibazo cya mbere kiri kuri Biopower. Biopower mwakoranye amasezerano azomara kimwana gute cyo cyane mbere. Ikibazo cya kabiri ni Mkombozi tuzombana yatumva muri wa muziki twari tumuziko cyane agiye kugana izindi systeme z'umuziki mushasha tutari tumumenyereye ku murakoze. Okay, hanyuma icyambere na mbere igisezerano ryatwe nibaza yuko biri mu bintu tuzobabwira ariko tubabwire kwanza icyambere Nitwabe tukubita vesi tutafise na refrain. Kwanza tukubita agatitre k'indirimbo then tuzana ka refrain then vesi. Ya ikindi kibazo rubajije kiniki aricyo ni systeme ndirimo shasha cyangwa ndi systeme ya ilinye twari tumuziko mukombo. Umuziki sinarinze kufise systeme narinze kumuziki uririmba zoririmba. Ko ngiye cyonzi gusa udashoboye kuririmba n'ikiragi. Kandi nagarutse mvuga zoririmba tu. Ya Adijo mumenyereye muri hip hop cyane ariko twiga amadisi muhereza R&B yoba yarikubiye yarasanzwe ari ngiza twatyatsatse kubaza. Ya okay. Okay. Nuko umuziki Imana iguha impano. Gukora rap, gukora reggae ni shwa yawe ivanye na environment yawe n'umuririmbyi wakunze. Niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi. Bisigura yuko environment ari ndimo kwetete niyo ntwaye. Ubu sinikora bambe nakora rap ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki. Ndashobora kurapa nkagira gute n'ingene nakayibyo byiza umukinyi mwiza no kwinamero zose. Yeah. Afite kibazo cha Adijo ama Nitwa Adijo serukira Idundi. Umuzi uri mu mahanga twarumva ikigo waratwemereye yuko ugiye no kugura akaunti 2 sinzi yuko nabyo byo bari muri mu bikorwa uzorangurira ngaha cyangwa tuzoranguka ariko wasubiye gusubira mu mahanga. Okay, merci sana Idundi. Ya kuko icyo kibazo jewe musanzwe iyo narindi sinaringiye kwicara peut-être mwese mwamwezi ko
ko nabaye nk'impunzi right nicyo kibarimo kandi nicyo kibarimo ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impunzi wambara uyambara mu bwonko ariko nta muntu ukubona mu ibabara cyavuga ujya n'impunzi ujya si impunzi sadire ubwo bwonko nabandanyije nkora ibikorwa muri ibyo bikorwa harimo album zibiri muri izo album hariho yitwa One Man One Beat ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa hanyuma ni album itari birakorwa ku isi sinibaza ko mwageze kuyikora hanyuma akaba ari album yitwa 0 to 100 nawe nyine iri muri izo ariko kuzisohora cyangwa ya lancement nigeze kubwirira muhira c'est juste nzobigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira yeah Peniel Ego ni Ndagijimana Peniel muri Radio Nderagakura ikiganiro cya Erasela icyo ikibazo nagonze kubaza gisa n'icyo cya Ayijo ariko bibaza abakunzi bawe barifuza kumenya ese ko umukombozi ashitse ngaha mu Burundi agiye gufata ikiringo kingana gute kugira atangize igikorwa cya mbere ese izoba ari album kuko gusa album zibiri cyangwa izoba ari igikorwa kimwe ikindi kintu nacyo uza gukora hap hip-hop cyane niyo abantu bakuzi ko nayo ikaba isanzwe irimo challenge nyinshi zitandukanye muri no misi utarumaze ngaha mu gihugu urabona yuko habaye inaguka y'uno muziki kuvuga abaririmbyi bashasha bajemwo canke urabona yuko umenga aho wari warasize ubona umenga niho ukiri cyane umuziki wa hip-hop umudi wa hip hop basigaye barakora neza n'ikime yamenya ko basigaye barakora neza nuko n'ubu no muri mwebwe ari abafana benshi ba hip hop hari n'abandi bo hip hop batayibudise kuri mukombozi cyangwa mukombozi yabaye introduction ariko watumye ayikunda cyane ni Bface cyangwa ugasanga ni ubundi muririmbyi umuraperi abandanyije akora kuri jewe mbona yuko umuziki wabandanyije ubaheza kubera ikibi ni igihe absence mu gihe nari navuye kuzaza abandi bantu bakafata ndashima Imana kuko ninashika sinzotangwa gukumora ibintu byamaze kuruha nzobandanizaho aho bagejeje sobwa wundi ni bien sana bijanye n'igikorwa cyane igihe izo hari album cyane ibyo tuzovugana na management tuzovugana na manager ngaha tuzobabwira kubera urabona na manager wanje twari turi kure na kure gato muri icyo gihe hari n'indirimbo dushobora kugira ngo dusohore igikorwa kimwe imbere bisaba ko twicara hamwe tukumvise ko zihari zose then tugadesida muri icyo gihe kwicara hamwe byatugoye twavugana mu telefone ushobora kumva umudiho na beat ushobora kumva amajambo ariko beat nimwe neza muri icyo gihe hari ibyo tashyitse ariko ubu urabona nanjye ko nitwa Toma ukunda mubona cyangwa wumva birakwiranye turafite ikibazo cya Jedi Kael na Nicole na Amiko kandi hariho n'abandi ngaha imbere kumbure mukombozi yari abatabamenye urashaka kandi icyo cyari ikibazo cy'iwanyu murakoze cyane kandi murambabarira sijewe kweli n'uburyohe reka ntangurire sinzi ntangurire aho ubona uyu ni uhagarikiye by power ibaze yuko introduction ikwiye sinzi hanyuma uyu nawe ntuhagarikiye mukombozi tumuzi nka kera ari umuntu kuva kera ni manager wanjye w'ishuri twabanije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nuze shyira hamwe ushobora gutanga ururimi kuba umuntu sishobora kugira icyegeranyo cyane ko bose barangwa ibyo bose ntabashyira Jedi Kael sinzi ko gifite ikibazo sa Jenny Jedi Kael muri Radio Colombe kuri Giftas Super 7 ikibazo canje cya mbere kiraba Bio Power turashaka kumenya ni iki mwaba mwarabonye kuri mukombozi cyatumye muvuga muti mukombozi we duhagarika ibikorwa byacu akabimenyekanisha muri kino gihe
Burundi twari tumaze igihe kitari gito tutamubona. Ikibazo canje naco kigira ngo ikindi kibazo cyo kuri Mukombozi. Mukombozi wagiye atamativyo online menshi arashobora gukoresha nk'ibi. Uno munsi uragarutse wabonye kumene bakwatiye kuri aeroport. Ndashaka kumenya mbega n'igiki wowe wabonye canke wowe watahuye bitandukanye na ca wa muziki wari ukora muri 2014 ngaha nyene mu Rwanda. Okay, icyo nabonye gitandukanye nuko icyo nabonye gitandukanye kandi nicyo nifuza nico nifuza cyane ko ndakibona nifuza cyane ko nobona umwe wese muri industry akora akazi kiwe, c'est-à-dire umwe wese akaba star Victoria Siemba, c'est-à-dire umujournaliste kwa umujournaliste gushaka intsinzi, uri muri rimwe kwa muri gushaka intsinzi, c'est-à-dire mukazi k'umujournaliste ikintu cyambere na mbere ni umenyesha amakuru kandi umenyesha amakuru udafise. Muri icyo gihe yarondera muri icyo gihe mu gihe utangiye kugira umwete wo kurondera amakuru umenye yuko tayari kajya kabuto ku journaliste uragafise. Kandi kenshi abana benshi bakuze kuba journaliste bakiri bato babita basutu, we kila kitu nasema ariko kumbe nuko bimeze. Kuri byo byamhimbaye cyane, ikindi nacyo byanyeretse yuko ubu abarundi bariko baratanga umwe wese arazi icyo agejwe. Byamhimbaye cyane. Ikibazo kirababaye ko subiramo ikibazo cya Ndashaka kumenya ni iki mwarakunze kuri Mukombozi mu gihe yaramaze igihe kitari gito ari ngaha mu Burundi ubwashoboye kumenyekanisha isabuni yanyu ngaha mu Burundi. Ukuntu twatanguye Bayo Power twatanguye ari abakenyezi, turaraba tuja hamwe turaraba ikintu dukeneye nk'abakenyezi bakora ibikorwa by'imuhira, turicara turaba ikintu twotangura cyofasha n'abandi bakenyezi muhira. Tukangura Bayo Power twatanguye n'isabuni yo koza ivyombo, tubona bigenda neza, dushirako isabuni yo koza amakaro, naho tugatangura isabuni omo yo kumesa. Igituma twarondeye Mukombozi kubera twebwe turabakenyezi, nitwe twabitanguye tuja ngaho. Urazi gutanguye ikintu ntivyoroshe, byaratugoye. Hari igihe twacitse intege tuti ibintu twishize muri nabyo dushoboye, mugabo mu nyuma Mukombozi jewe naho ri Dar es Salaam hari igihe nahuye na Mukombozi duhuye ukuntu Mukombozi akora, ukuntu yifatamo mu muziki wiwe, byaciye bituremesha natwe tuvuga tuti we can achieve this, we going to do this, if Mukombozi can do this we gonna do this. Tuti nta wundi dufata ni Mukombozi kuko yaradukumurije. Hari igihe twashatse kubiheba kabisa tuti ibi bintu ndabyo tuza kuvamo, mugabo Mukombozi atubwira ati bandanye nuko bigenda. Ibibazo bisigaye ni Nicole bayisanganira hamwe na Amadro JFM igataba dusoze. Murakoze. Utubazo tubiri kuri Mukombozi. Umugwi w'igihugu wigenga ndetse kurabanga akazi na muntu guhamagarira abaririmbi ko mu ndirimbo zabo bashimikira amahoro. Bimwe mu byibaza kwigira. Akabazo ka kabiri, umuririmbyi afite uruhe ruhara mu iterambere ry'igihugu? Murakoze. Okay, icyambere mbere ugiye kuririmba amahoro, ugiye kuba jewe n'amahoro, kubera aho ikintu namangwanira cyane no kwizera kwanje nuko nzi kw'Imana ari uko, kandi atari urukundo n'amahoro ashaka. Muri icyo gihe kinshi cyose kijyanye n'amahoro, naho no bamaze iminsi ntararyama, ngiye kuryama gace kiyumvira reka kuryama iryo tiro bakuzimana sari n'ibyanjye. Hanyuma uruhara rw'umuziki mu gihugu ni byinshi, kiretse no guhumuriza abana b'abantu, bahumuriza, baha icyizere no kubigisha cyangwa kubakangura. Naho nyine umuziki ugatuma umuntu yubaka, ashobora kubaka industry yiwe kubera music, agafasha leta, akakubwira abakozi benshi. Urabona nka Dar es Salaam Diamond abakozi afise afasha leta ni benshi, bisigura yuko ni inzira nyinshi cyane. Naho nyine kandi n'abaririmbyi na Vetoma, abaririmbyi barakunda gutanga, iyo dufite icyo dutanga twama tugitanga. Muri icyo gihe bwa bundi hari abantu babuze cyangwa bakenye, dushobora kubagaruka ko dufise uburyo
muri uwo muziki nyene. So umuziki ufasha byinshi bivana naho wagufashije. Ari usanga waramurihinze bazobona ko umuziki wamurihinze. Ari uzo kubwita je nayo inyotewe ariko kubera akazi kanje mu icupa azobona ko umuziki umara inyota y'icupa. Sadi umwe wese ivana na sanse ayiha ariko umuziki urafasha tu. Ameka kibazo cyawe Gambe nuko ikaze kuba mwagarutse kandi igimushaka gimuca amatano nyuma y'igihe kinini mwagarutse abarundi b'amakuru baza ko banabikweretse banavyerekanye mu kugaragaza uburenzi ariko tumenyereye umunsi wo muri mibiri amaze imyaka myinshi mu mahanga akenshi usanga ari igiteramo ariko umuzi wa Mukombozi nta fishe twabonye y'igiteramo ndetse n'uko kujyanye n'igiteramo nta kintu ariko arategura abakozi ico ni ca mbere hano ca kabiri ku munsi wa gatandatu n'umunsi w'isabukuru yawe nimba ntihenze kuri wa gatandatu n'ejo n'isabukuru yawe biravugwa yuko aparance ya mbere ushobora kuyikorera muri Burundi bwacu festival duha umuco kuri ico kugira ngo n'abakozi bawe bazakurikirana kino kiganiro umunsi ku munsi w'ejo umunsi w'isabukuru yiwe azoba ari ngaho. Okay, merci sana. Ni ikibazo cyane umuzi wo muri Rimwe amaze imyaka myinshi tubona afishe y'igiteramo okay, icya mbere na mbere niko kenshi bimeze yuko muri iyo gushika n'igiteramo iyo system tumenyereye ariko sometimes ni kumenya yuko nawe musanzwe igiteramo ni wowe muri w'icyo gihe nari njye ndabizi kugisha igiteramo atabafu atagiye abantu bakabafite umutima wo kugira cyonyine kubera iyo introduction itumye kwereka yuko bwabo bizi igiteramo zogenda kuri jewe nayiko ndondera ariko bishoboka mbega ubu icyo cyizere mu kirongo mu nakironse cyumva ko ari nyuma gahinda hanyuma ikibazo cya kabiri ukinyumva nacyo nakubajije ku munsi w'ejo n'umunsi w'isabukuru yawe isabukuru yawe ipanze gute biravuga yuko apparence ya mbere ushobora kuyikorera kuri Cercle Epic ariko utashatse kuyishyira ku mugaragaro bimeze gute igitari ku mugaragaro mu bisanzwe ikintu cyose gikorerwa mu mwijima ndabitinya sana ntayo nzi icyo nzi ni uko ejo anniversaire izobera kuri Campbell kuri sorry kuri Campbell ibyo tuzohurira ngasa kuri ijoro c'est-à-dire cyane nsangiye n'abafana kandi sinzi igiteramo mpuzamahera kubera rimwe amahera ugenda gusura yabona kandi nawe uzo kubwira ngo jye ni kamera ndayeruka kera nawe utayabona mu mufuko uzabona mu mufuko w'umuntu ariko igikuru kwanza ari ibintu binyote. Ndanyoteye kubona abantu banjye ndanyoteye kubona